parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise. Hagajing penkre jong ba Lawrence Nongrum kumukurtong yakun election MDC na nongpo constituency na kasen Congress lanang laban saki gajing nang yo mansim jong ne ukurtong da gajing nang wan penyeso jong kipan ba kentup de kiri orang ba hang gajen mit kwa menta kum gajing kerja ne ba Lawrence Nongrum bat kum juru benang penklan biang ya kasen Congress hanongpo uba plus stars im ubade nong ilam jong kasen UDP na Ribhoi district ubat kum senior advisor ke UDP Ribhoi district ubadeiru orang ba pola syong thaj naga kam syakri sarkar kum officer pulit mentaga janmit ula paniaso ilade section congress da ka jingthmuru ban krisyan yo ba Lawrence Nongrum ubade ukertong yakun election ke parti na nongpo constituency yegene jingpdiang so bha yo ba plus stars im syaka parti congress la penlong mentaga janmit haying dorbar jong asinong paham mauleng ar phomer ha ka jinge sikhilang jong ukertong ke parti na nongpo uba Lawrence Nongrum nang tau presiden ke Ribhoi district congress committee uba MG Kharsan Lor uba SW Rombai ubde advisor ke RBDCC uba Donbok Kharsan di ubde presiden ke Nongpo block congress committee uba CBCM lembat kipaj ba kibala pendap ya ka hol parok kawai Ngalah syaitan baradin mengalah syaitan dengan perkhat pelut ia ledeh di kambalang nama ngakam sultanat bertre di kambalang pada du mentaru natre di kam ya babun kepor dengan pelut di kambalang ji nang dapat kalau deng kijing pergi yang orang Malaysia sebagai political party dan dalam berjoin yang kita political party kumno Malaysia dah party UDP di Henry ada mengaladon hanta duduk kesni ke benengkong hiru ke ba kalau lejoin adalah wan janmet ilakan roy sai kurim jona yang lejoin kita political party tang dia tu ingi si kentin ro kem dia tu dan orang yang pinga sule join kai kingdom tu dan ring ai ini pada shwa yang election MLA ngalajan join sekendia ke party congress dan ring kalau too early go bau kare klai mo syumi dang rung menon mitno dengan orang yang mengantongi jamar kecangan dan dah parti UDP but lain aku senior advisor juga neka Ribhoi hang ni di mereka mensim juga akan bersusuk nama walang adon nak UDP ru ngatap put pada ngatap sekeput kongres bagi bayi yang lagi put di kongres ada juga secret juga jingim juga orang tu hang ni kaduk akwai de ngala resign no wa hagne ga upnai melade ngala resign no dengan mi ngala oh ya kemi kun ga ong le join congress no jang to kilet yo madam step ro yo kilet sa bendang lawan sene to kilet join te kede gata ka te ngayo i bentang ka parti congress kumbangi chip mo bon na pleng jongi gini kena kala nang wasta bentang tip ke parti congress Parti Kongres dari parti kebelah slam tam hari India. Sispa sau kos dem Malaysia juga ada web sahab walan Octavian Home haka arpo pratrik jom Desember sihjar praspa prapusan. Rengga bakiru crowd dari India hata kapor kamu womesh banerjee baki waypat ki don ku banyo po sangot ngan keren kamstet kamsam dengan Gubernur pusat kita delegate sahabat kita kendu Bombay kita tahu yang ini ke parti kongres. Parti ini ke parti ke belah trade dan bentai juga pajak juga re India. Kita ke por kita bedang long kita bedang dum aduh kata-kata. Yu ini ke like electricity hati bapor kita kan juga re India. Dan surat dan lentirel. Maya keren yang ke aeroplane. Dikene ke parti suki naga jele joki balio no e jing light loy naga ti joki parent house dem chejar dai spa south honio la yo e jing light loy pada din balio e naga jing light loy naga ti joki sarkar parent
Kiriu krau kung Dr. B.R. Ambedkar balong nong sanjor ya kanega constitution negeri India kejungi banang ni nalum rilum khasi jantia ba kumju na not is yau pastor lane Reverend JJM Nichols Roy way negeri ustad ubala sanjor ya kanega six schedule ka ba aibor ka ba pengu board ya ka district council but kanega party congress kaya train na bentajo kari India kala sensya ya kanega India be jongi kila don pun giru crown kiblami na kanega party congress na do Pandit Jawaharlal Nehru but giwe but kanega party dei kanega party ka ba na kanega party ko bala ong I pastor haga jing tuai ke jo I pastor Pilbliu Penari ong bagi don ki don ki martyr lane kita ki bala IT no ela ke jong jing im na benta jo ka party ngintip yo Mahatma Gandhi bala syasiat ya akalai potrik jong January sitar kandai spasa popra barhadin jong hadin jong Mahatma Gandhi akalai potrik jong Oktober 2000 kandai spa prapusau la syasiat yap sega Indira Gandhi haki security ki jong ka ki pulit ki badon kti batki leno pencak nang tampat de haga arpoi trijong braime sijar kandai spa kandai kue iladu so wei padu riu krau Rajiv Gandhi haga bagi leno LTTE gilapan thai bom hasri berembador apo tamadu iladu sagi wei pa kibala IT no ila ke jong mansim u bian sing u de chief minister jong ke Punjab la sya pen thai bom marsin mi na sekretariat kita gide ki nok trai jong sen kongres umnei tan kita kiban long kinong sengsyar dari ki IT lagi jong ka met ki IT lagi jong ka sma naga benta jong kanega party kongres kumbangalaw mo kumba pipia dip barok kinong kersan jong party kongres kala le phashibon dia ke jela ke jongi shwayo snem sejar kandai spanyo kowe ki nong yalam na ki sengri ulum nang ne na po ka rilum khasi jantia gilaya perta ki ong we want hill state no rest ki ong gilaya talk ki yang kita ki memorandum gilaya pan ya ki jela Meghalaya hoi pan ki sengri ulum ga inga ong ya ta ki berjuri kata dan rela da ai ke sen kongres pade manokai ba ani na ibin yo pan pila balik dit ya ki jing khang jong no deng no please la da please kam yo rongi am bo pan Tiandra kita ikut sen kongres kabla ai ya kene ke jela Meghalaya the autonomous state how April 1971 sejar kandai spa nyopo way but house nem sejar kandai spa nyopo ar way 3 January badala ai ka foot state state ha kene ke jela Meghalaya ke jongi ngamlen dia kata house nem sejar kandai spa nyopo reu ka sarkar kabla lam dau Captain Sangma ka sarkar da APA Chelsea ka ai ya kene ka ribhoi jongi ya civil subdivision house nem sejar kandai spa nyopun reu andre mano pa ai ka ba kham he ba ai ka district ato kam de ka congress ka ba ai ka ne ka district ribhoi ni ban ka ne ka party congress pa de kidon bon ki balamino daga ba burom ya riu tumban riu crowd ul pang jang dai ban riu ribhoi jongi ibala job haga sim ka ban kong house nem sejar kandai spa nyopuwe nyopo a kum MLA kum independent candidate henry haga next term 1978 ila rumno sa party congress but dayon da ba ila yang na party na platform congress bai salapan kiu sa ka kadar chief minister but ibara do soksi lada day bila join ya ke party riulum ngam tharai begin poi ka kadar chief minister dang don pun giwe ma iba SMP rumah ni job in party congress hasil menungkong mo isba sibis imru job FDC kena ke party congress si we mele jong piro abon kong tu job kena congress lam yo yang na platform congress tip ngam tip hang noi don mo FDC mo mentar do job kena party congress urung terung na party congress ndre mentai don hang no pat banaga no jing khang umi pat ka jing khang UDP lene ya na UDP yola se na poisa wei pat ka ta por kan sabata jadi na kata tahu ken bang yoi hanga magane ka party congress kalong ka party ka ba ngidei ban ai beijing kershan hoi kala sincar pun snem kala tulur kala hira Henry wala da kala tulur ro mentang idon kan namut
KMP halok sabha idon kentai pun kentai gut naga parti kongres Rajya Sabha idon arpun yongut sispak lai pun kiwe ki parti pada kita ki bala ki bakop ki besar belonggung ki kla lain ki kla plastik begitu don kanut KMP don lesen ki balak mendon uwe don lesen ki balak mendon ladang ada ke eryong bang kepala sarkar BJP mentah ke berengem ke bohong bang kadai ke wei ke jaj penriu ke wei ke niam ke wei ke jaj penriu bat ke bohon ke jingkela kan wan mana punya site nak bentah jongi ya site kita di parti ke don nong mi kemak wei pila punya site pila banyak ndrei mendon bor padek ndrei haba yang ki tendai ko ndai ngut ding haba yang Raja Sabha arpun yongut don gapor marway de melakukan intip itu di sisa bohong marway ngalong ke cloud marway ngam tamu dan rei kamla ban long dong welding to website welding mla ban long ke cloud di dari tangga ne ke party ke ba ya dah yang ke red point ke election ke lawan syai kata nasneo ban padmam ya ne samla Lawrence belum kandidat jom ke parti kongres agar ke election MDC kapan sa ngesyo man tempo ke arpoi 3 Februari nasio ber ong makena namar wangla de na kadau jonga melaku penslam dia ke tiket jompi mo lagu penslam dia tiket jompi ngam pos niwi ai banyale MDC ndre gidon girang bak pate na parti kongres besok i besok jan jangan ila tu miak mat yang pate gidon yang bilek mapi tengok orang ngaklan pun kere je deklai penbor de ngong I know you Lawrence mulai ya cek man jadi nak tak tahu kumpul Islam dan rei compare namar mengapan Islam ngahapat dia ben presiden dan bentar Lawrence dia presiden yang gini ni but ngeni ya leban poi syakatong banjok mo aku lalu akmat jopi ki parok snong ki piye ki jonga barhabang agren dia kena kegentin ru ublei uyo i ya kadonut ka bakuy kadonut nadu mensim ka bakwa ban syakri ho kata tadi ke bakmat ailat lem yang banganio ban syakri ya kena kadong berkatan di sini baru ngitip kumbagi riurong ba kala pensyai sakmat mane ka parti kongres kadai ke parti kabadon makinong rin kijongka ka parti kepala rin ngam dan kam ban batai kisibun kibi sutu kam haika kawan yang sutu hakipor ki beradat om dei tak kina ki kendriam ki London ibadat nakmat ibarat sakma nakasem tu ka kongres andai ngangi bon nangi ki pat baru ila sakma nakasem tu ka kongres kumta agar patnya pi barok ki parolok ki parajon bakin wan pai salah ka jong kasem ya ki beram don cakewei ka parti ngasotu kajeng i jumpi kadai ke parti kongres kajeng i juga nombok konstitusi baru kowe kadai ke parti kongres kumjang agar pagi pi wan pai bien sa parti kongres bagi nio bensaindur tumai bahkan don kalau we ba pernai nak benta kikun kikti jungi abang ikran jaga district council baru ngitip bakariti kedustur jungi kikun kata kariti kedustur jom kinarlen kariti kedustur jom kinombri kinompluk kimatan kimarngar kikarbi kat badan nyat kapor kalau nang ringsdon hakane kecingkela jom kecuk ke batemai kumta ngilagon kam tum kikimi kikpa kiri urang ba banwan sakmat ban saindur tumai ban pensotu ya kikon kikti kijongi ngidon kam ya ka science ba ka teknologi Henry ngimde bengklet ya ka benar kijongi ngimde bengklet ya kerti ke dustur kijongi ngawan ruh akmat joki baka jingkwa ka jonga kalau berpenjam ya kajing tray kam jong ka district council ban mati ki paila
mentah baru itin ladang idon kam ya kikot kislah kiba per ngihap benle shadow shalom kidon tangkat to kan kikam kiba ka office juga district council kala benle hang ne po nampo handai kiba pun kikam kampat lah ada function nakwa ban budin nakwa baru kini kita ngisi ijongi napo athem rikoi nginya trailang madang ipoi sa thom bahkan ne ka district council office kepada nampo kan trekam baru di department ijoka bahkan long full fledged bagi ba demi kinsuk kinsain habagi don kam yakikot kisah nampo district council kumurang ba shnong ubapait bakmi ya kashnong kepada habo borda kashnong dengan long hasanda jom ka asam hasanda jom pun jom ka asam pat mekalia ngasotu ya kajing son jom ki parlok nong song ki badan hakatain borda wa menyesai wa benmi sakmat kumurang ba wa ban ai kajing sakri namat ngatip khamha ya kajing jom ki parlok song prok tau ki badan nampo ke area borda mentakas ki kan wayo mensim adang long tang musam larang ba Andai kini kita kerjaan yang apa? Kita sedih, kita perlu dengar. Kita ai kati ka buat kati ka diam ka joki. Ban tin nanti lam yang kita kiriu ramba kat arbor. Kita kiriu star, kiriu sopang. Kaba kari kecet berdiri ni kelasai. Ngagai ba hakano kono kapor. Kaba ngaku musam larang ba kadang-kadang kejiduna mapi kira ba tin penbaik lam yang badai mapi kibat penbaik ya kecingim juga nang nesa kemat. Mengakulah rahmat joki mangalong ubriu bati briu jeblai ubriu bensim ya kecing ai kecing ke joki kata ada yang bakman don kecing ya jelang nado kerasu kan nomlak mat boy sekatam kagup danga kan tulang ya pi tipai banong sosong namara paham mulai yang sukum tresnong nado islam kendai hong ngadon yang perlu dulu rumbas nong barim bahwes senggeli dan lain juga di wandah di nyarung yami isong di sahabati bat habak hadu usnam kendai pulai gong bastan sibuk ni cekai pin itu terus tuan ini ibu wes dan ada jadi i nasekolah dong trash nong apa argumen dia kita bentah apa pendidikan apa nong argumen nasung argumen dia kita hebek terpang ban wan ai manusia ban kan terpak ri pi nong song apa paham mulai dong ini trilang ban penjok yang nu kandidat jungi power kan dia ka kubor nang ne po hamole lek senong po lek sekiwe ki polling station ye thu ye ta ka kubor jong Pak Lawrence mar kemantip Pak Lawrence sabat mbak song abun terma ban mi kemat ada se council idon kam ki batip ya kariti kedustur ban represent po assembly ni hapan yakun ban yo scheme andai ban mi kemat hapo ka district council ni hapan tip ya karti dustur teng ki breu ki empat tang ka kamar mbak snong pat sajiet hilek ban yakun kim tong poi bat sakawai bang semua ban ai men siam su angne ka nong po konsumsi ka jusei ya ki MDC ban mi kum CM saki badu ne ban pat CM badu CBCM dadu por barang kensai denem dei ke mau nu kemang je mi mi ba tong ini tristom berpenjok kambon yu Pak Lawrence sang ni bat ngam artetin na Ribhoi district berok santeli konsingin job idang long meeting nang ginik ski art way train mo Pak Lawrence sidang wan ke ko android ting i ke kemat ke basai ke kemat ke babu jo gini kandidat na ko santeli konsumsi ijongi gede ke kemat ke penjok iki ban ngadang ong to ski to gini tristom lang nang gini bandawa ya UCM na po ka Ribhoi district ato bi kuan man yu CM dari Ribhoi district jam jam pi tu sur kuat kuat dem kai bagi dei ban le ha bagi kuat Tristom ni hap ban Tristom abang kuat penjok ni hap ban Tristom mi dan ne song hadupan kita ngane po tolgate banak sidon tolgate yuthuk nam pigi basanen mo bana ong ba to ya kesan la di balo dan beliau ikenjo kata dia kajingwan cuma ane tang ban wan ai men CMP ban je kersan na kementak balo dan kementak semua badan meeting seruai mah ngan keren rong suwan tang dia ban itu ipi
ban itu ngade usnar kongres ndai di Slavope. Dengan setenang kini perlu kita lalong gila airong ya kan selah anda lahap selam lawai tekarong mimpiang mong bak plus minta lawai tekarong di pilah mimpiang tekarong original bak sibisin pau biang kerong kongres kini kerong bak sini tidak gitu pada ye gila yerki ini bak stand bak es berombai yang scam bikin mau arja kat lain mahek di lepang memang tiket ya kan ang kami parti ngaya ini pakai parti kongres bak kita yang kawan ni kita yang kum udah urisan bak uding bak yang kongres ban I support you bak Loren to ye tristom lang mapi ipai bak banonra bak ngkremen siam bak ngimdai ban sudrong you bak Loren tadi di job jemu udai benek original kongres ne piong non pai bak benek you bak Loren yang hanong rem train na kenta kakam babak bak penek ekerji dustur om kum giwe ki peti ki balik penyelam balik pensusit kapati kongres kam ju pensit brem kalik penyitu ki jingsya kum lakren the way rumba lai yang tak jing sisya kum no la seng ke kongres yang kan kesan ya kan pala hibor ibarit juga ban penjob yang kan di ubah ke parti kongres kan sabu jadi hal tak kan rem hak tugas ni mungkin tak mengisi keran masa tak kajing thor ya thor ila isai kata kajing thor kandesu ko bukut tang po district tang blok tang state ndai kala po syadu support Delhi lembar ki observer ki bawa po Delhi te nakaleng jonga ngai kajing kipok kemuyan ya isa ba pinai kajing gamon ketika dia ko pilakula ngai kajing kesan yo kandidat jongi ni scam bagi jiran jadi hamtam kita kita sepo patan somden area stay baro kiba pilong popular hado kata kiba kibrin ki itu ki borom ya di ni scam bagi jiran jadi kanra ya ke parti kongres kita ki area bat kindon ki parlo ki kontrol jadi kibran sertai nopo nama ko district officer ni kibabun kibrin playo bandera lembar jiran jadi bagi scam kana ki kesan bahkan air ke bawah dengan parti kongres dengan air kecil kita kira ya kandidat jungi samla nambah Loren Samrum mulai sai walaya Kristom ikon belungkot ikon ba long limit pa kapor jungi ne long real samla nambah ba dedicate mo baiti yala kajong kajimut ci perkat kalau niang marniang jungi mana kiwi kibriu te kan nda si bantre ketiket mo nama asla ban announce yang kereta jungi dan rei beriu ba alam dong lasim kata karai ba dalam kuno ru ngalaya saklat ban yele hadir bil ai ketiket berpau saya ke kilo sedang jungi pada tristom larum serum sedang dikendong surat sistem kita bat kalian jungi kan kiu kan ya si por bat yimdan kecing kerman basket ba lada pine hikunde Lawrence ke parti kongres jungi kanwan bejo thong jo jingjam nama rukum ba phi boro phi go risni ba menta leba jungi isan sedam sponsor kilale no kano ke jinja kano ke sosat khamtam li kinong bola kinong som dukan adu kinong play office ilamat syai jinja hakaba kani sarkar kebelam kemat dari NPP kalau sosat ini hadu kata-kata ba ngala rong ba namdangkap suban batai pi ya kita ki mo ki bangila sanyon be lah ka khai ka pateng lah ka kam puli puti lah ka rat karyang lah hakido ki kam gilong ki sanyon be hidup kita ban ngila apa ni obor ban kiu lebay jo benda ki jingala benda sarkar ban ngidon kam ya ki jingkela banora ya goroi gepar ban ya jing mentoy jo pai ba jauh kumsilian usam-silian. Melalui lah orang rakyat jengkelah lembaga juga dia sarkar di kenamlah pada lagi senur-senur. Bagi don kejekeman kebaskam, kumbapi adalhi parti kongres kelanang kiu. Bang idon kejekeman bahwa ada urusan polisi council, bahwa Jaintia Hills JCDC nyelak ban wan sekathol. Bat anda mengelak ban wan sekathol. Ban dalam yang isi apa kini ki autonomous district council idon pakai cekeman kebaskian ko ada pra
Bato arjang arpra unim snem jo jikla bat snem jo jikmen nak mentai jongi kiluk kila ki petruk ki petra ki baduk ki besok ki belamar ya ki jenjang ha jadi sport li snem bat arjang arpra apa dia lam jo parti kongres insala ban ringdor ban mandur ban thaut mai biang sasien pat nak mentai kalui ko pernai jangam jompi Nginut bangkran, ngidon kampung kita ki riurang ba ki badon kajing kitli bat ki badon ru kajing sempang katto katne ki ya lenti joki ka kami kan sailam la benong oh la ren sedang mentar sedang tip kuma ila benong ki breu Henry usoso tham ulakren men hendan mo baro ubreu bastat kumno ila banlen Henry Clem da plikila kumno lai man kren kata ka kentin usos tham na do mendai kala dot de menda to seluka yilo keni kan kan ar ndok mo ki nong ndok ki nong kra ki bahap apa ka himanong po ki lok nagi thai nyung den ki lok nagi thai nong bri uta ter ngilai ai mat ai kiwe kumno itrekam hangar la dem ai mat pinsuang itrekam kumno de kampung gong ba imat abah mat mai lai doktor bomu la tre kumno tip imapi mentang lai no e kan po lopo job sning kongrana ila tre tip imapi kumno pipai wa balajin lakon kadem sam stem continue biang sa stem itre kumno tip imapi de parlok be e nga ngaso ban apil bi kan e janmit lan baka jin singai ka jingwan penklan jong iba plus tarsim ka konbon ka jong i rangkat perkilok jibetre po ka sen kongres nong po konsumsi i Reverend PW Penar i Babu Danpok Komusketri nangta bat kiwe u Anthony Walapang kum ginoy lam ka kenhut sama de hagane kapor na apil ya pi parlok ki balano na sen kongres Tracy Graham bat kilok ki bompat dan pok kongres perkat bahal ka kilok nyimde ban bisa tanda ka donut i ibayam te yam lang utari donut i iba kemen lang reto ini penun kamru ka jabing naga menta kalawe jong ka sino ka thau ka jongi jong ka rika rai ka jongi ban kampen bahaya ka ti dustur ban pentri kamnya ki kam ki ba le tamu MLA le dunau MLA kumbala keren kini ya ayah ke YouTube lada pipen kia keren sepang ka maulai kina ayah ke jingkeren pa ki beri ki ongkum no haga jingkeren pa ki ongkum no te lan ayah ke ju cigi ju ka parti te kia lemon ar-armut ka pamalu ka gilok ya le sok ki bahe te ki pailok pailak te lakon kata di ka pama hamulai ki la keren bukta kamulai ki ka wei na ka konsumsi ka bakamper pikir apa pak kira keren bahi to u MLA tinggal jen ke opera MDC te ngin dawen parti kenang ba kini ada ke competition abadan ke competition hangta ke marga development lada ka kemi ke bastan karo ka tresitam ka pembet pembiang u paru hamle competition marga kemi yo ka ji paru arut lagi kon dan marga tak kedau nga apil ya pikilok kibela tre po kasan kongres kumjur ki perlo kiba yosgau yang sol menta kamen perkat bahalu kai gilo kalatia kaladem man kapor kajuan kan dia gaji percaya pi dengan tisuan ban penken mau ya kidinja bagasan kongres kalale bah ya garin dia baru kawai la kau ya ki constitution ban I free ya gajing maneblay Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai